dia keluarkan dia punya hingus lah. You tahu dia duduk mana? Tadi tempat kita lunch tadi, kan, at that hall, dengan sini, far away. Jauh tak jauh lah, tapi jauh lah dekat sana. So, dia on sitting dekat bawah pokok dengan bawah umbrella. So, daripada situ, kita pun boleh monitor dari sini bang. Dia kata, tak apa, jangan risau. So, sebenarnya, that is the practice. So, what I did is, tak apalah kau nak duduk-duduk situ lah. For me, masa tu I fresh grad. I nak pergi duduk sana. So, duduklah dekat bawah mesin. At that time, kalau you tahu piling, jenis piling mesin jenis diesel. Diesel hammer. Anyone of you tahu diesel hammer? Please raise up your hand. Okay, good. Diesel hammer ni ada satu penyakit actually. Which is, bila you get close to the machine, dia macam ada, dia keluarkan dia punya hingus lah. Psst. Dia ketuk je, psst. Dia keluar. Dia keluar tu adalah diesel. So, kalau you duduk dekat situ memang you hitam lah. Kalau muka hitam-hitam semua sekali kan. So, itu yang dia lari daripada situ.